lampu pa makadatongan sanresan nawa-nawa di napabalay yung ko tahu lampu tuliye wasibawa waktu sampajang naparingarang ya nesangi dosata naparingarang ki natutuba nesangi atas salata inilah perlu. Yang kedua tahu mabaseh wah ngkato gaje tahu kumani we mana kemana tahu mahkoli wa nakadi nah aish siaga sumangat tahu tu naramalako pa siratu siaga 120 lebih mabasa mana makun rekomend ya roi di matangangi macurita tepat terumi joluk curita ta tapi aja na tapa mulai ko latui malampi itu curita ko ti pamulai nomor sidiro ya nomor 2 serekom mengisukui angkata si pulu-pulu ngiri lalan na bulan po Allah Ta'ala tako angkama manama palisojo ko tumangluat tangajene makaru itu taloko-loko ni jolo ya balik ko dito lemar parang tapalam pulur yang kor nomor 3 tako angkama na to di makbilang-bilang mo pa kuto mapidato tapap pisa-pisaw nito mutu mengaji di toga mudarat na kumapidato ita na soa itu agamay kamana syari Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hayatu sakaiku wasawani sadaqallahul adim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dua tu papenya mana pun Allah Subhanahu wa taala nikmatu arusun. Ia tu ngelinwe dua mitu sipa ipake lolongan. Upanna nade tapahang nade tapasilin nerengi ia dua sipa dia itu nama senang penedita. Agayaro nomor sidi syukrun sipa asyukurukan. Ya nai asangi sipa asyukurukan. Ya, nasabak talle ilalana pangkau kata. Coba namun roki maka cubung ipuang Allah Ta'ala. Ay. Apa angkat tahu kumani? Woi, ya kumi masam pajam magharibi teh. Wah, mendrik mati bola na dikeje awe mesigi. Ati kuilalang motu dah kokolak dai pada itu ko de masam pajak. Ditogal ende ko mendrik ko masalah na ya kutudah kokolak dai. Ini asange tahu na bangong ngalina. Ya. Jadi syukurkan. Nomor 2 sipa asak barakan. Ya nai sipa asak barakanya luar biasa jancinna pun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Nai asak barakanya digaga pak gangkanna batiku pas sadia ngide cina sepung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ia kutania sipa asak barakan maliri agama apa? Maliri.
Waling si dicontoh. Ya kong katau mapari-pari atu ngalino na nampi lasa. Maliri agamana itu perigaga si Pak Sabra. Ya. Ya pura ni uruntu Pak. Sampai macam bicara mulai dia na Mursidi. Ada kudia negara nang kaji naruntu kita lo masigi. Ada namo aja mas sempajang pajatona. Mengaku je. Aga pas sebenarnya nak kada. Wasengnya ko tu mas sempajang. Ya moden atau sugi ko masagini-gina mui. Ya yerutalai lasa. Digagatan malasa. Yang penting ang kasat diwirina na ya na saya perri. Nampi kalasa capu ni je modal aku paki makbura. Maje sat dinapidi malak da ay pajay sisa di mas sempajang karena melokai pajah. Inilah. Makanya kanyan na tuko to di maringkang iki makowe nomor sidi. Dena ceko-ceko ngi atutungan. Dena ceko-ceko ngi lino. Apa ya kode tapahang lino pa. Kang napasademi maniji po ng Allah Ta'ala nilurang ipahang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma hazil hayatu dunya illa mataul gurur. Kanjak patu ngalino tapi ya kode mo pahangi na bangabangong ako na ceko-ceko toko. Yan niya kita orang ni. Kaya sa nabangamago na chiko-chiko ay namuni panalabat tapahatu tu. Matto hatu hati takot-takut irita ite. Tuli jama majal melino di gari tapatu na paja na tu sampaja tapa makarato akalang tahu na chiko-chiko na lino ije. Yan na masalah. Pada makaday tawi way ang kakurupa ustas itawi nalanti ni telahar ada kuwi di mak dan ratu tu mak dan raje ada kude taja meni barapa na panaburu na dena we repa to ngi panaburu na mati yan na masalah. Makanya alhamdulillah si kanja na ilalan na tutong lino taya nomor sidi si kanja na tapaham Kendro monro nataru papinya mana puang Allah Ta'ala ia paling matandrewe yang kena ilalan na tutung lino tay. Kendro monro nataru. Kendro monro nataru hidayan. Denoko amega warang perangi walaupun termasuk to ida. Ditonoko disengengi pak itu dising termasuk papinya mana tu puang Allah Ta'ala. Ditono kuatan rep pangka ini denang katoi pasilam pangkat na kinri pale ya kona berenni hidayah pong Allah Ta'ala macan ni penak ditepugo i pasuronna malak daki mitau pugok iyan menapis sangkangi iya na tu pak pinyamang teruntuk ilalan na tu dena gagay jasin na yatu na sabak ipake menyamang letu asyrimundrin na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpada yang mana kan termasuk itu pak penyaman puang Allah Ta'ala matan ringkat nana bering. Sini nama sabing kadere. Engkama si makara maapik nak patang kalau masa pari macarama mani ya pak. Kanjak matutu kong katau makutan makor sari ko mengineseng pas sebaran. Ya pak. Ya tong ya makarai tahu Allah masih kesiat nyawaku mita itu matowi ya runasa matoni macan nemu pisah payero ya sangidui latu pen rapuli wali singkang ngagati pilalang agi jik mupau ya diu puji majajanya we aku bicara mu mahkuat nah sengiru kapak di bangkalingan. Iya masalah apa? Jadi kuncinya IPR manibawa. Ajak na tu macapa-capa. Apa angka tu penat di pak capa nalingi pengalan nalingi setangi kututane pengalan agero desa karya megaje bawa tapi nule mo idi tapi ya tapa maca kak diwi kuman maje nang katulia sangalidi bajangi mati. Iru masalah lupu jero. Ko asik ni te sapa aja macam lino na sabak tujuan na
Gangkanna tolia rumah kada dito pajik sadi bajangi mate. Ia nama jadi masalah. Apa ia tu amat tengangi pak? Dia gaga tu masanya dia nak mencari mati. Kagak kau makada yak mencari nak mati weh. Ia kau kali isu di pelek. Dia gaga tu. Namun alhamdulillah. Ya tu ya pak makurang-kurangan untuk de majuru-juru tok kuman. Ya kalau kak matasya apa hi disakarana apa ciangas suji di watasya kana pura malap para malate. Aja ni cerita. Jadi itu kalau kak matasya waktu tanangi makadaka iya tenak rai isa masih pak ustaz. Minri kak mitai. Wai digaga tu pak isa masih dia nama kanja amatingan isa digaga. Ya. Iya lagi yang kutata pas sapari dia balala tu pas sapari mate dia lo celing tapana. Allah di nasia-sia batina sampai teh papiricin na puang Allah Ta'ala naruntuk dongan napa mati. Ya. Nah sini nama sabing keren sebab alhamdulillah ia mani tuli pera pekui carana natuntungi puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuli lalo rigo na purioe. Ya. Para toha ya orang pengen dendre. Apa ia ko angkamo padosa tatupa. Ya bilangi datu makukuan nule pura manimalap para malataw. Kutako angkamo patok boleh dosa. Kumakumi bateta. Ya, magai pura ni tu nak dampang mana puang Allah Ta'ala dosa ta watuna Allah para ramalang. Ia ni syukur kai. Nak dampang atau enggak? Insyaallah nak dampang. Kaya kami dia nak dampangin puang Allah Ta'ala. Ia pura na pala yulong ang ada. Ya. Iya dia tu winu ya kumacerama. Agami pa ada na pala yulong ang watunna tumelo mutama ramalan na pala yulong ang miman pangatamiman. Agiro pada waperluangi pada rikomana puasa. Tapi iku matuk pu decing si decing na. Tapi dewa perluang itu puasa na ataku tame ular ramalan nade na toba. Jadi tuh kata tamu ular ramalan nade na toba pura dina perluang pengalatal puasa na itu. Mega mutu palana tapi dina perlu. Termasuk tau de na toba. Tau de na siwada na siru remaja. Itu gak kapang ko la masigi di na siwada bali bolana. Mate siya Pak Ketua nasang ang Pak Ustaz. Jadi to men itu misen ko kimay ya. Tanya. Yang kedua, dia tua perluan yang di Cina. Tahu toli patak dengengi atauan. Tapi kue dituga makurah-kurah wita. Iro perlu para pengajaran yang wijat tepat. Ya, seri kemangi naper ia tu atauan. Apa ia kumabu itu pak tawe sampai tu ya peringarang aku si salata ia ku runtuk kita mabu aja lalo tamelo mapidicing masiri gitu. Tati tay bawan iti lalau daw nga ba. Sadangka gapong Allah Ta'ala dini tahu apalagi ko polisi mi. Apalagi ko hindi mi. Magay di ga tahu tungat-tungat. Ya. Nah, makanya ya kung kataw mabo. Aja na malak da tumalin. Ya. Kung Allah Ta'ala di lagi dini tahu i. Polisi lagi dini tahu apalagi ko hindi. Ya. Ya. Nomor 3. Ya kung kataw madosak wedwe to pajajin na tumupi na din ilo dan pemati ni na din pidicing termasuk tahu lepak mupa pulih hidayah na pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di pigaga kutilalana tahu iwiringi pak pidici tungatungan ilalana atutung lino na iya napaki manya menyamang ilalana tutung akhir. Ya.
Sinnya masabing kedere. Apa iya lino pa? Demi nawad itu. Podato megaladai waramparan makadali nga gari pinadimu pinading cinampai. Maga. Makom itu. Makom itu. Pada risa itu dega tu tahu dena kedarasaka saya senang. Makom itu Pak. Maga mi komeloki besan natung-natungan. Wa ma takumur rasul fausuh wa ma nahakum anhu fantahu. Aga na peratukan inabi tadicing tapuga laloy. Aga na karibayangi lasa atau dosa ajak lalo na tapuga. Benar. Yan nama komeloki makutana tungatungan paangkat tau pura makutana kuya nakarapa ustaz irumi wakutana. Bikwi carana runtunya matungatungannya. Ada kwai itu dan no papahangi kok. Kecil Pak Ustaz, daku. Ya komelo ko runtu ipapenya matungatungan na pong Allah Ta'ala. Mati ko jolo. Mati. Karena kematian itu adalah pertama sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua sesuatu yang indah. Dengan sarah hidayah apa dari Allah Ta'ala. Na tuntupi pong Allah Ta'ala. Na cino-cinongi pi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na warakap pi pong Allah Ta'ala ilalan na tutung lino tadi. Yener. Matanna tu manyamat tu kumati kipa. Deto pa ng kaya katay ta kami na makanja. Bisa nikmitah ko kulino besa de pataruntan niya pa itu makanja taita. Lam yuhruju minat dunia hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara makadau. De nalapu tau matapat tongat-tongange kudene pura ipitang iya matu kaya kanjana. Agero surga. Giranya sesuatu yang indah. Ya. Jadi itu agama apa? Luar biasa memang. Namun ya madaribo pa kumani ang katacici di tieto ngaji madici. Ya. DJ nakacubu-cubung pengala ta'ala napita-pita mi matuiji pengala tapi itu pengala ta'ala tak kacubu siba tapita pada ya. Tapi malah ada gitu na patika. Inna haqqa Allah. Allah yarfa'a syai'a illa wadahu. Deu pancaji siddi sewa-sewa rilibuk na yatanaiwe ya ko deu lempalai sesuai si bawah tepat na niya tau na lor. Dena pancaji pengalatara siddi sewa-sewa ya mulewe makacubuangan. Ya. Alhamdulillah. Makanya pada tuh ayat orang pengedendre. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sininna tau matapat tungat-tungange. Dapi engi copona ami tauran. Wa qulu qaulan syadida. Dua tuh malada naperhatika pung Allah Subhanahu wa taala. Nomor siddi tau malampu malada senak na cinu-cinuang pung Allah Ta'ala itu. Ia na tahu tu dituntuh. Ya. Nomor dua, tahu mabasah. Ya. Jadi aku malampu ni na tahu mabasah. Ya. Termasuk ni tahu lolongan hidayah pun dari pung Allah Ta'ala. Ya. Ya aku melo ki misang tahu malampu apa? Dia itu nama watai siapa? Ya kong katau malampu okko masyenge malada palampu na kumapatag. Tapi ya kong katau maciko-ciko ko masyenge malada pa kumapatag maciko-ciko na. Ya. Yan ito nakadataw rilota. Lampu pa makadatongan. Sanresan nawa-nawa di napabalay. Yung ko tahu lampu tuliye wasibawa waktu sempajang ina paringarang. Ya.
Nesangi dosata na paringarangi ki na totoba. Nesangi atas salata. Inilah perlu. Yang kedua, tahu mabaseh. Wah, engkau tahu gaji tahu kemana, weh mana kemana tahu mah kuali wak nak di nah, aish. Siaga sumbangan tahu tu naramalako pak, siratu siaga. 120 lebih. Mabasa mana mah kundre kumanya. Ya. Apa iya kong masih gicit di sumbangan apa makundrai masih ke kutu kampung itu. Kan makundrai mah kata ni di. Jadi nama anak masih makurah sumbangan ada makundrai mereka ngukutu. Mereka sumbangan berarti makanjak mana makundrai tak insyaallah. Ya rumah besar. Naya basange kanjakna makadai taurirota jokka-jokkai ulawan matui matinro-tinroi ulawan matui ilammai ulawan matui ya basang. Jadi kau tahu bahasa tu mati ke dalam mati kasih tahu apa iya nama bahasa tay malam putih. Jadi makanya si tonrane rogagar. Ya. Jadi itu kau tahu bahasa mati ke dalam mati kasih tahu bahasa tahu paji itu. Kaya sama bahasa. Mumi cawa-cawa mikutu sidupa. Tanya to pato pas sidak kaya tu. Cuma bicara-bicara nalai akalan natawe termasuk to pas sidak kaya tu. Tanya ia mana tu ya sama bahasa. Mak berewe nasabak materi. Ya nana cina-cina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yuslilakum amalakum wa yaghfir lakum sunubakum. Termasuk ni wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Termasuk ni tau malakda makkatan ni masa lori arjasiwanna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sini nama sebenarnya dari makoda naro mumpun na pindrang mo pipong Allah subhanahu wa ta'ala sunga pada diki gaga tumisang makada aga je matu toto tayo mak di mundisi itu gaga yakin bawang insyaallah na capukir tu dia cing ilalan na tutong dinota apa ya kumelo irana-rana apa tu iwatun na pada marolo kitu ya deneng ko pikiri ki makada pa pedato kamatu deneng. Tapi yor na tuntung ipong Allah Ta'ala lokpe. Dito nang kaya beso pikiri ko tu kumalolo makare matu makundre pubai ni. Diki ka jadi misangi. Untuk itulah toto were warkan ia komelo ki matanang. Tatarima manibawa. Ya. Tatarima manibawa. Makanya kanya batin pong Allah Ta'ala. Ya. Maperi kamako demu pada tawe. Pacoba miatu. Engka buana lindungi dah. Deu coba wakon sebab perireng, deu coba wakon sebab lasa. Ya. Wah. Sini nama sabi kedere. Jadi wala tahinu wala tahzanu. Ya ko maperi-peri ko. Aja mo sangat mapasilengan. Ya ko nampi ko lasa aja mo sang ngeli mucaca. Ya ko mulle ni pere dua si pa asukuru kana niya sa barakan. Ya ko mulle ni tonari totomu. Wa antamul Allahna in kuntum mu'minin. Ya ko mati ko pajano malasa. Ya ko mati ko pajatono maperi. Decim manimatar. Inilah rahasianya hidup beragama. Ya. Makanya sinamay untuk itulah mumpun na pindrang mo pipong Allah subhanahu wa ta'ala sunga ya digaga mawatang kupong Allah ta'ala melurang magampang dito gaga magampang kupong Allah ta'ala melurang mawatang ya. Kasi diriwaya mungkin pada meresuniting kalinga yuko dio salamu pa sumama chato mapedato kang gagay ya. Ang kasi di tausogi riulo magi na sugi na sangalina pa migi gagana.
Ya, kan. Ia bawa kekurangan na, ia panai tai babanna masigi ya ko takut lalu nagiling. Meru kekurangan na. Yang kedua, ya ko takut angka tahu tuli mere gangkana lau maka juma ya lolo mo tapi de na melo tamu ko de na kame de panalat tu biar salak kedua na pu lupa ni masu magai de nang kanasangi angka suruga munrina lido naya yero tai pak sogi tomatonna sogi anak jadi di mate opo ni ambona mati sapi si digalung si dibulu dar dekelong galu dekelong nah bayangkan nih Pak Batera melo manya-menyamangi lino digaga sikolana tapi ya komelo jupanda manya-menyamangi lino mendre ni bawa siruntu parampi sapina balu ka sapi dua balu ka silabas capu si makomero babang ya nanya-menyamangi lino gangkana iya ro bainena de pagaga anak na makadai bainena namo tabuku ka iya ulawan deto ulai kumapakwi bateta mak baine ha kepipat dari keko iya dui tu na dui balanca na mo tabuku ka ulawan ko tangaban ni pita di bola di nalai akalaku si di batu boleh joka mabuk cedek nagatto ibolana menduk gatto bolana atau kontare di nak biri salang de me menapa ia tu kotor dia makanya pahan apa aku kami di nak biri salang molo boleh di tunam ti makadami tu kamoki ko kata Allah pasapar ti makarami kamoki gitu kamoki ga biasa aku kata memang pate ke daku maka mana jadi tak biri salang kemana dia ting kamoki kamu sini nama sabi kedere gangkana ia roba ini na moto tak pose-pose timpa tengah-tengah napa maceje ko terlambat teh Pak Jananga di kedodo Pak de pagaya salistri batiro ya tatumpu manepodak wisinna tatumpu itimuna boro itimu e polo topa isinna dua je mon rajolo tu da bainena ke ko jadi bukedo dak Allah kasih makalolo bainena nakada meki mite jok kawan nih kai de naman nan tahu angkai meji tu gaga tahu angkai meji tu pahang agama mana nak makasolan sini nama suami kedere gangkana masarangi si bawa bainena napadi napogok napuji-puji sini nama suami kedere agami kalabihanna engka kalabihanna padia kecil agero iya na sami makada angka tahu mah pedato ukuro dia na wadi dia na lokoto dia tobi pagahi dayana pada kong kora malangin angka tuh pedato pasi tulin ka kutu banden mesi tapi dia na tama iya ro kalebihan ning kaliga iya na ro agaga 10 tace de gangkana botti tahu mate pendek na iya pana de kutu kupure teh macarama tapi de panang kadinga bamo pijolo tapi iya ro hidayah mapamula nikah kanjan untuk kutu mengkadinga carama na terakhir ya roba pengkata buting neng kalinga ipapedato makara miskinu rajuli bil amrati tu lima cipi tu penak dina ko tau purang ka bainena na luru de gaga ya naron neng kalinga dan waya nakan na itai mamulan ni kahidayah gangkana wai leparis saidina kadai mo talusi sa ganat to wa man ni tema kada wa napana ka papedato na lakalaku kada kindro na karo buting kada aga nasa kada macipi kare pinak ding ko pure ang kabayne na lude makoto ngopo gangkana sapa baine naya batena sapa baine deno ko masigi lo sapa kindre pale okki pasai
Jadi telo pasai makaluku koro yolona pasai mita ita dia gana lakalan. Si di waktu runtu di makundre malolo mak bica keranjing. Ya. Mat 3 rola mo pajak tewat tiro. Dah kada wayang ka makundre nala dah kala mak gaddo ngak aku subui alat tu bagaribi ya. Macin roleta ma pasai. Ya. Naruntu imalli lure-lure. Adana tulemo ka pangajay bali makku itu dan nina. Makare dili pagajay bali makwe ibisay bawa minapayore nakada. Ya kuya nasa napakwa tu lakek kumit tapalau pilai. Ya. Macin rolena cunrei naruntu malilara dan nameka kalinci kubalata. Maji na kakalinci, na karapah pandai kalinci me tu kulara. Kada de aja nasa pandangin kita gue. Sini nama sobe kerere pas apa mana taja sih das ID. Di naga pada makundre bantak nih kuna tolak. Naruntuk ni mali nu bece nak kada molopo-lopo ni je tu kita balik mali. Nak kada maju tadi macin rol nak kada de. Macin rola deje ti macin rola kalau pasa naruntu manimal di parapa dana lalu ya tundo nakari magi nakara nokko meto da cemai nala tay makot maka tu sengi masu nak kutanang teh makada niga makun rejero nakada ya deto sengi tapi oku balana pu imam monro kadais anak nana pu imam lai bolana pu imam. Bayangkan nih lo balana Pak Imam dia nak berisal nak kadang kamu ki Pak Imam. Payah. Maka deh Pak Imam. Oh iya kamu kan. Tama ki mai. Tama ni rutu dan nakada. Angka jero kata aku kuedi nakada aga nakada. Macin naka pasenang-senang anak makun reta. Kada kerja anak makundre kudiga kerja anak makundre dan makada tiata nak aku pasal aku balana pu imam monro nak kada baini mundrik kuji iya tu. Man kaji pai mange nak kada aja je tetap buru-buru pai nak kada ba baini mundrik itu. Mak kada kama sikit mana ka baini mundrik iya ro pak imam mati bainina. Ya. Jadi mak baini mundri ya jalan mak kerasi dua apa pelik baini nak iman. Sini nama sobing kerere gangkana mak kerai dega tamelo lalu lala mola lala pa ima. Ku baini tatungan nak kada baini ku mir lala. Dega tamelo masarak baini ta tak baini lengi walengi pangalli sepeda upakanjakan bolata tapaki mas sepeda si gandi-gandi baini telam sigu. Sepeda buka. Makari dijik nalai agama bicara mapakku itu. Ya. Sini nama sabing kere melo imat de nak kada mampu jitu ngir makundre nak kada puji. Mulai ka mola lalan na ye. Kada agala mi talinga nak kada. Yo ko mulai masam pajak biri jamae. Patapulo so na situruh tudong tuling ka ko komisigi na pataka beri pulimang upurai ni baine ku tanggung jawab ko serimondri jaji ni mu pu baine naka ya de mulai ko sampada mi na bicara teh ajak makara patapulo mo sesusiwan ni ditulai dia kan jaji ko puasa pu imana kara de jaji sampaja apa wasang puasa nasang taru ni coba-coba melo mak de nakar dega na di cicili ronang 40 son pa kare deje si toro-toro pa. Sini nama sabi hidayah po dari pengalata lepas sabaran atau lima ring kalingana maringa rata cede ro biasa ning kalinga lisu lo bulana allalengan na ye umadeci. Gangkana bajai bajana lawisi tapu imang. Karpa imang jaji atuh jaji makare bene nama tu saya nak bicara mak wakir nak kada de ita bawan ya raja suwan pong Allah taala
Tauleh nak kada boleh. Upana mo pamulay. Nasang matu ko subuh. Napay tangaban ni ang kanik ko yawana ganrang iloliu. Tasela pudo jang kamelo mata te ganrang. Ni kejiya nak kada lamay nga. Law watwe ia rupu imang ia mi bawa nala sahara tu di mahkutana aku bunga latu masigi tu lengka aku masigi rute mah kereta dina kanangalla kalaba ibainai ku ya kung kay loma sampajaloro pura pi mas sampajang asara nariwa ya kulay mas sampajang magharibi pura pi mas sampajang isa ya kusubu tangaban limopi ang kay matindro tu di masumba tu akan asatai nije tau yaro bayangkan ni tau lala kampung aku tanang te sini nama sabing kare law watwe makadai pa imang macatunga jetan makadai pukate macatunga taya irwasan nakada mage nakada pula tudah ko sadde na mitay mengaji sigilinga korang na baca tui dan pada ni sagi melo meya semacam mengaji tagi lihat orang ni sini nama sabing kare tapi iya iwan ni nasa nampara nggak tahu makadai mage ni lawi bange jadi upala lo sama teh maca we sigilinga mane layolo hayal palara payala sola batena teme lo made cipai sini nama sabing kadere batunna talupula sira asona sitorotodong irupai mang no bini pembantuna manu iya ko denang kamurun iya tadi sisa nang kanangala nak kada denang dia nang kanjalan tau panasa potona di tau pulike je tapa mahkor patona nak kada laba ibaini ku iya innilala ganna pata pulo sona dena na tinro pai masun na tajam man sini nama sabing kadere iya nange tawe buku memang di dua buku di na bawah pure ni balu sapinar pasi puluto ni sagalu lau belana pu iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataru dari salanah. Maka pu imang salama ni bainiku. Nah, sini nama sebagai napa ukarta mana kena wadito tama Pak Imam? Nah kena iya tamke. Kada wae. Mat lawat dampeng Pak Imam. Angka di Pak Imam. Dua buku iya si buku tala ni taling sepeda gandeng ibaineta lo meski iya si buku sapar nak baineng wingera milagi baineta pura meru upo baini madosa lopuka digagak lalangan apa ini maka dari Pak Imam napu tu sau nyawa aku mak pangewanga nasa mat nawan baini ku nawan ni pati macai aku puang makada sak barak manu batu si purang ada mina tutang ternyata iya Pak aga nalolongan iya nalolongan taya ya iya nalolongan man shalla arba'ina yawma salata fi jam'ati la yafatuhu takbiratul ihram fataqabbalallahi bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sempajak berjama pata pulo sona sidro todong todengke kumasigi na pataka berepu imang bebas sa ipole amunapikan bebas sa tu ipole pinaraka maga na kupong Allah taala milorong tema di aga pa sabarna tolimi batace de ni robise ning kaling kumat bicara aga narentu pa imang liyayyadillahu bika rajulan wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha ya kung kata palaw tuju si di taulah salah tau de inay tay iwatan itamora irijay lautan masarulak binay lino lolisa walaupun maparikolino iwalay ko seremondina po Allah subhanahu wa ta'ala iya nagunana nakada po Allah ta'ala al-aminullahu fil ard iya tau kipir sangange tau watapari mapedece ngkulino inilah kanya alhamdulillah tanapura na pabarakay po Allah ta'ala sirutu kataya salamat masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi purna tusuk po Allah ta'ala untuk tiru yang ilalang selamakan tuari lebo na yatanay tachinang pata latur side atutungan yadi igagapagangkan namun uparingarang kita terakhir maka iya tua-tua ngaline
Tanya hitungan jam, tanya hitungan menit, tapi hitungan detik. Ya kena dapi betul nah. Iya. Terakhir namanya lodong sijir seleta terkhusus yero sahabat-sahabat tapas sapari angkan lagi ulang manangi cari kemangi narasakangi papinyaman na pong Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda asil surang lelenagam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'ya qadir ajal. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warfa' darajatahum fil madin wa lubu bi akibi bil gabirin wa sallallahu fi gabirin wa lahum fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.